Osman Hüseynov'dan Dartıma dava sen bolup altınıma kaçagasın. Joluksa gündele gündele çürөгүң muz bele kıynadın sen nege kıynadın sen nege ay zirek ay zirek ay zirek ay zirek kıymadın altınım yolumuz kaycide ay zirek canamın çolumdu kaçan alamın özüңdü tağdır buyursam ömürleş kılıp alayım sır bolup mağadam kıynadın sadaga ketmeci başkaga çınava yarmanga ay zirek ay zirek ay zirek kıynadın altınım yolumuz kaycide ay zirek canım birge bolubuz dep aytkan şirin sözlөрүң бактылуу шакка конобуз деп ачкан сулуу сөздөрүң аттиң ошолу бадаңды аткара албай кеттиң сен сулуулугуң махабатты башкара албай кеттиң сен күтөм дали күтөм мага келбес болсоң дагы үмүт үзбөм сүйөм дали сүйөм мени сүйбөс болсоң дагы үмүт үзбөм ötсө да жылдар арадан өзүңдү эстеп сагынам өзгөрүп мезгил турса да өзгөрбөйсүн садагам ай гүлүм алгачкы менин тоң сүйүм
Ай, болушунча биз дагы кошулуп алып ырдадык окшойт, бийледик окшойт Айтор, рахматыбызды айта алам. Көрдүңүз ордунда отурган, бизди тартып аткан оператор камерасын унутуп коюп эле аябай бийлеп салды. Караңызчы. Чактыш программасын Усман Усенов бүгүн биздин студияда мейманда.